Yego igitondo cyiza ku bateze amatwi Touch Radio ino mwanya tugiye kubagezaho amakuru mu rurimi rw'ikinyarwanda. Amakuru tuza guhera hano mu Rwanda. Guverineri Dushimimana yasabye abanyarwanda bajya mu gihugu cya Kongo kugenda bigengesereye. Turaza kuvangaho kandi tujye kuri Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente yakiriye Minisitiri ushinzwe ikoranabuhanga w'Ubushinwa. Turaza kuguma hano mu Rwanda nyuma y'uko hakomeje kugaragara ikibazo cy'abaturage bakomeje kubaga imbwa. Turaza kubagezaho bimwe mu bihano bigenewe umuntu ugabura inyama z'imbwa icyo leta imuhanisha. Turaza kuvuga kandi tujye kuri dosiye ya Jean Paul Nkundineza mu rukiko bigeze he. Turaza kujya hanze y'u Rwanda tubabwire ko Minisitiri w'Intebe wa Israel yatangaje ko bazakomeza kugaba ibitero kuri Gaza. Turaza kujya ku mugabane w'Uburayi kandi tubabwire ko Uburayi bufasha igihugu cya Ukraine gusunika iminsi, ariko ngo Ukraine ntabwo yizeye gutsinda Uburusiya. Ni amakuru muza kugezwaho nanjye Irakoze Olivier hamwe na mugenzi wanjye Titiri Muhoza. Yego Titiri, inkuru ya mbere tugiye guheraho nuko Guverineri Dushimimana yasabye abanyarwanda bajya mu gihugu cya Kongo kugenda bigengesereye. Birambuye wayitugezaho. Guverineri w'intara y'Uburengerazuba Dushimimana Lambert yasabye abanyarwanda gukorera ingendo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo RDC kugengesera kuko badakunzwe, abasaba kubahiriza amasaha y'ingendo yashyizeho. Guverineri Dushimimana yabisabye mu gihe mu ntara y'Uburasirazuba bwa RDC harimo kubera imirwano ihanganisha inyeshyamba z'umutwe wa M23 zimaze umwaka muri teritwari ya Rucuru, Masisi na Nyiragongo. Hakaba hari imirwano ikomeye mu bice bya Kibumba, Kishanga na Rucuru. Leta ya RDC cyangwa Kongo yakomeje gushinja u Rwanda gushyigikira M23 yagaragaje ubushobozi n'ubuhanga ku rugamba kurusha ingabo za FARDC. Ibi bituma abanyarwanda bajya mu burasirazuba bwa Kongo bafatwa nk'abakorana na M23 ndetse bakaba bashobora guhohoterwa. Reka tuvangaho tubwire ko Olivier, Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente yakiriye Minisitiri ushinzwe ikoranabuhanga w'Ubushinwa. Yego wakoze Thierry. Minisitiri w'Intebe Edouard Ngirente yakiriye Minisitiri ushinzwe ikoranabuhanga mu gihugu cy'Ubushinwa Zhuang Longwen n'itsinda ayoboye. Ibiganiro bagiranye byibanze ku bufatanye buranga ibihugu byombi. Ibiro bya Minisitiri w'Intebe byatangaje ko Minisitiri Dr Edouard Ngirente yakiriye Zhuang Longwen n'itsinda ayoboye ku wa mbere tariki 30 Ukwakira. Minisitiri w'ikoranabuhanga na Innovation Ingabire Paula yavuze ko u Rwanda rwari rusanzwe rufitanye umubano n'Ubushinwa mu buryo butandukanye, uko hari ibigo binyuranye bisanzwe bikorana n'iby'itumanaho mu Rwanda harimo nka SDA n'ibindi bigo bigiye binyuranye. Tukiri aho ngaho kandi hano mu Rwanda, nyuma y'uko hamaze iminsi hagaragaye umugabo wemeye ko amaze kubaga imbwa zirenga 79, tugiye kubagezaho bimwe mu bihano bigenewe umuntu ugaburira abandi imbwa. Yego, nk'uko ingingo y'144 mu gitabo cy'amategeko ahana ibyaha ivuga ko kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, umuntu wese wihesha umutungo w'undi, imari yose cyangwa igice cyayo mu buryo bw'uburiganya yitiriye izina ritari ryo cyangwa umurimo adafite ububasha, cyangwa akizeza icyiza cyangwa agatinyisha ko hari ikibi kizaba abakoze icyaha. Iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 2 ariko kitarenze imyaka 3 n'izahabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 3 ariko atarenze miliyoni 5. Umwe mu banyamategeko utashatse ko amazina yatangazwa yavuze ko abantu babaga imbwa baba bakoze icyaha cyo kuzica atari izabo, kandi bakabeshya abaguzi ko izo nyama ari itungo ry'ihene nk'izindi zose. Uretse ko yagize ati
ubundi gufata itungo ry'imbwa ukaryisha kandi atari rye ubwaryo bigize icyaha. Kurigaburira undi muntu umubeshya ko ari ihene cyangwa irindi tungo nabyo bigize icyaha. Niyo mpamvu wafatiwe muri iryo kosa itegeko rimuhana, uretse kuba bigize icyaha kubaga imbwa birimo n'ingaruka nyinshi kuwayiriye atabizi, kuko abaziba baba batabanje kuzipimisha indwara bikaba byabaviramo kurwara indwara bitewe nuko zitapimwe. ngayo nguko wariye imbwa n'ayo bagiye bose bashobora kugirwaho ingaruka ko reka twerekeza kuri dosiye ya Jean Paul Nkundineza uri mu rukiko. Olivier ngwino utugezeho dosiye uko yifashe. Yego, muri dosiye ya Jean Paul Nkundineza yashyikirijwe urukiko. muri dosiye hakaba hiyongeremo abandi bantu babiri ba nyiri YouTube zacishwagaho ibiganiro by'uyu mugabo Jean Paul Nkundineza. hiyongeremo abandi bantu babiri hanyuma kandi byinshi birambuye kuri iyi nkuru tuzabagezaho mu biganiro byacu bya Touch Radio biri imbere. hanyuma ubwo reka tuvangaho kandi tujye mu Banyarwanda. ijambo rigenewe Abanyarwanda ntibagomba gutsindwa n'ikimenyane na Munyangire. Madame Jeannette Kagame n'impanuro yabahaye birambuye na mugenzi wanjye Kititiyeri. Yego, ihuriro rya 13 ry'umuryango Unity Club Intwaro muri abereye umuyobozi Madame Jeannette Kagame yavuze ko Abanyarwanda badakwiye gutsindwa n'ingeso mbi zirimo ikimenyane, gushaka indonke. Munyangire nitondesha ndi umunyarwanda, igitekerezo ngenga cy'ukubaho kwacu niyo nsanganyamatsiko abitabiriye ihuriro rya 13 y'umuryango Unity Club Intwaro muri bagendeho muri uyu mwiherero wabo ubaye ku nshuro ya 4. umuyobozi wa Unity Club Intwaro muri Madame Jeannette Kagame yabwiye abitabiriye iryo huriro ko imyaka igiye kwa 30 Abanyarwanda bahisemo umwe n'ubudaheranwa nyuma yo kubigeraho ku kiguzi kitabonerwa igishoreka. ahubwo tuvuga ngaho mu Rwanda twerekeze hanze y'u Rwanda. Minisitiri w'Intebe wa Israel yatangaje ko bazakomeza kugaba ibitero kuri Gaza. Olivier ngwino uturamburire inkuru. Yego, mu gihe amahanga asaba igihugu cya Israel guhagarika ibitero igaba kuri Gaza, Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yavuze ko Israel itazigera hagarika kurasa irekera kurasa kuri Gaza. Ibi yabitangaje mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru mu murwa mukuru wa Israel mu joro ryo ku tariki ya 30 Ukwakira 2023. Minisitiri Netanyahu yavuze ko nta gahenge kazabaho igihe Hamas itararekura abaturage bayo yashimuse. Umuryango w'abibumbye ndetse na Amerika n'ibindi bihugu bitandukanye byakomeje gusaba Israel guhagarika gukomeza ibikorwa byo gutera bombe muri Gaza kuko hari guturika ubuzima, hari gutikirira ubuzima bw'abasivile. Ibisasu bya bombe biterwa muri Gaza byatumye bimwe mu bihugu byamagana ubwo bwicanyi bukorerwa abaturage kuko abenshi babigwamo ari abasivile. hanyuma kandi tukiri ku makuru afite aho ahuriye n'ibijyanye n'intambara, hari intambara imaze igihe tutazi n'igihe izarangirira Israel y'Uburusiya na Ukraine. kuri ubu ngubu Perezida Zelensky yagize icyo abivugaho birambuye na mugenzi wanjye Thierry. Yego, Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze impungenge atewe n'imyitwarire y'ibihugu biri inyuma ye mu ntambara arwana n'Uburusiya. ashimangira ko asanga nta wundi muntu wizeye intsinzi ye usibye we gusa, ariko ngo abona intwaro bamuha zidahagije kumufasha ngo abe yatsinda Uburusiya. Zelensky yabivugiye mu kiganiro cyihariye yagiranye na Simon Schultz, umunyamakuru wa Times Magazine wajyanye nawe muri Ukraine nyuma y'urugendo yagiriye Washington mu kwezi gushize. amakuru yashoboka tusereza ngaho ahubwo Olivier Ashyira mu gihe bashoboye mu mikino.
yego urakoze kutugezaho iyi nkuru y'intambara y'Uburusiya na Ukraine ukomeje kubura gica ntabwo tuzi ko bizarangira gusa Touchwood byiza tubagezaho ni byinshi niyo mpamvu tujye kurekeza mu makuru y'imikino nakire mugenzi wanjye Imana Ange waramutse gute aramutse neza yego urakoze kumbwira uko umunsi wawe wawutangiye gusa reka tuguhe umwanya utugezeho agezweho muri siporo hano mu Rwanda ndetse n'ahandi ku isi muri rusange umwanya ni wawe ndagushimiye cyane Olivier umaze kutugezaho amakuru naho nje kubagezaho abyutse avugwa muri siporo kuri uyu munsi turi kuwa gatatu reka munyemere nyahere hano mu Rwanda nyine urwego rw'igihugu rw'ubushinjacyaha RIB rwashyikirije dosiye y'abaregwa amanyanga amaze iminsi avugwa mu gutoranya abana bazakina muri akademi ya Bayern Dominique hano mu Rwanda munyemerere nerekeze mu mupira w'amaguru n'ikipe ya PFC ku munsi w'ejo yatangizaga akademi yayo hari ishonge y'abatarengeje imyaka 6 n'ikipe y'ingabo z'u Rwanda nyine yatangizaga irerero ry'umupira w'amaguru guhera ku myaka 6 nkiri hano kanerekeze ku mugabo witwa Didier Drogba ategerejwe mu hano mu Rwanda mu minsi iri imbere ni Didier Drogba nyine ategerejwe mu nama izahuza mu nama y'ihuriro ry'abakerarugendo itegerejwe hano mu Rwanda mu minsi 3 iri imbere nerekeze mu mikino y'intoki n'imikino iri kuba ihuza amakipe ya hano mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba u Rwanda ruhagarariwe n'amakipe arimo PFC ndetse na REG Women Basketball Club zitwaraga neza kuko ku munsi w'ejo REG yatsindaga umukino wayo wa kabiri mu itsinda yaho yatsindaga ikipe ya Nile Regions amanota 95 kuri 73 si umukino gusa kuko kuri uyu munsi nawe iraza kuba yakomeje ariko kanihute nerekeze ku mugabane w'Uburayi uyu munsi haraza kuba haba imikino ya FA Cup aho ekipe ya West Ham United yo mu gihugu cy'Ubwongereza nyine iraza kuba yakiriye Arsenal amakipe nka Bournemouth ndetse haraza kuba cyane Liverpool Chelsea Blackburn Rovers mu gihe cyo mukino ukomeye cyane uraza guhuza ekipe ya Manchester United ndetse na Newcastle United ndabashimiye mwaje kwifuza ibihe byiza Aston Vista yego Ange urakoze kutugezaho ibigezweho mu mikino aba hano mu Rwanda ndetse no i Burayi cyane ko tugiye kuri FA Cup gusa hari ibintu byo twabagejeho mu by'ingenzi ko twababwiye byinshi yego twababwira hano mu Rwanda turi ko Guverineri Ushimana w'intara y'Uburengerazuba asabye abekeza hari muri Kongo kugenda bari impenge nyuma yuko habaye ibibazo byinshi Kongo ishinja u Rwanda kuyitera kandi twabwiye ko Minisitiri Dr Edouard Ngirente yakiye Minisitiri w'ikoranabuhanga w'Ubushinwa Azungu Ruweng kandi twavuga ngo tubabwira hanze y'u Rwanda ko Minisitiri Benjamin Netanyahu yavuze ko bazakomeza gutera Gaza kandi Uburayi ngo nubwo ngo butera inkunga Zelensky ngo ntabwo nabwo bwizeye ko buzayitsinda twabwiye kandi n'ibihano by'uwariye imbwa n'abagurishije imbwa ahabwa binyuranyije n'amategeko Olivier yego mwakoze kubana natwe muri makuru y'Ikinyarwanda naho ubutaha mugire umunsi mwiza